Sanibonani bomkhaya. Sanibonani lonke, nani lonke lizoyibuka le video, ngiyalibulisa. Guys, kulale ndaba le yokuthi ama-foreign eqinisweni abasasifuni njengamakorekore njengama-foreigner lana eMzansi. Kumele siku-accept-e lokho ukuthi asisafunakali. Mase siqinisweni akusilizwe lethu, size lana ngokuzozama ngoba ilizwe lakithi kubheda kunzima. Size lapha sizozama ukuthi sizame nathi sikhona ukuphila, but nanko phela abasasifuni, so kumele sibuyele kithi. And lokho kumele siku-accept-e ukuthi uzothi hayi mina vele ngiyindawo bheda mbotshwe. Okusalayo akusikho kini uyakwazi. And mase sikhuluma iqiniso vele indlela esibona ngakhona asisafuneki nje sidalwa and kuyabotshwana guys. Cabanga mase usiyapika maybe 6 months, ingane zakho zizosala zisokola. Ma usiyaphuma into zakho ziyabe zibuyele emuva. 6 months isikhathi eside too much lesi. Mina ngesingami kube kuyavuma abalamaplani sizibuyelele siyenza something, but kufuna ma ubuyele uneplan ozofika uyenza, ulento ezofika uphilise. Nambo bakhona abanye abasezimo abangazake vele bejampa ibhoda beze eSouth Africa, abangayazi ukuthi iSouth Africa injani, bayibona ku-TV but bayaphila. Abanye sekudeni kunathi ngempilo kodwa azange bephuma ilizwe, basasezimo. Mina ngesingami uma ngathi ngithi ngigembule ebhedi ngidobhe nje i-70K, mina ngiyazibuyelela ngiyeziyenzela ibhizinisi lami. Uma ngingathola nje usomabhizinisi olemali othi mina ngawugebhela isibhorani uqede ube umbhadala kancane, ngajabula, ngaba happy kakhulu, ngingazibuyelela ngiyezenzela amabhizinisi ami ngenza imali. Yayibona, iSouth Africa ayisekho mnandi guys, ayisekho mnandi. Abasasifuni. Ule plan ongayenza awuzame. Mina ngedwa sefuna ukuzihambela ngithi. Mina ngendlela engibona khona ngicabanga ukuthi next 10 years ilizwe lethu liyabe lingcono, ngombono wami engibona ngathi engibona kuhamba ngakhona. Kumanje sokule mpahla, sokule zinto ongamelanga zithengwe la eSouth Africa zijampa ibhoda bazithatha. Ngicabanga ukuthi i-president angiyisoli and angisapoti izanu, mina kangiso izanu, ngilapha nje izanu yabulala ilizwe lethu ne, and angisapoti kodwa but ngicabanga ukuthi iplani enhle if ubethi bona akuthengwe izinto ngaselizweni, izinto zingathengwa ngaphandle zisiza ngaselizweni. Ngicabanga ukuthi uzama ukuthi ilizwe lithuthuke, uzama ukuphakamisa ilizwe, uyayibona. So yeah, sorry man, bese ngikhuluma lo muntu la. Mase kuthengwe elizweni, ngicabanga ukuthi izimali lezi eziphuma zithenga lapha eSouth Africa is too much. Phela kungenzeka ukuthi every day impahla ezijampa ibhoda from eSouth Africa zingakhosta abomiliyoni rand, ezijampiswa ngabomalayisha, zijampiswa ngamabhasi, zijampiswa ngama-private car nani nama-truck nani.
into ezijampa every day. Cabanga in 365 days kebe ngamamiliyoni amangaki lawo ayabe ejampile. Lawo mamiliyoni if ezothenga kithi ezweni lethu, cabanga ukuthi kuzoba lokuthuthuka okukhona. Ngowami umbono, angisapoti ZANU, but manje ngendlela okungakhona akusamelanga ukuthi mina ngoba mina ngingowe party ethile, ngiweZAPU, ngiwe-MDC or ngokwaChamisa or ngokabani. So kumele sisebenzise la kuphela, not ukuthi wena support IP party. Yebo khona kuzoba buhlungu kakhulu kuba uMalaitsha ukuthi imisebenzi sizoba mncane, imisebenzi yabo izoyehla, ibhizinesi lizoba phansi, but kodwa mina ngicabanga ukuthi i-plan e-right, not ukuthi bathathele abantu bezidlela izinto zakhona. Akuvele kuvinjwe eborder ukuthi kungadluli, not ukuthi bekuyeke kujampe bebe sebesiyathathela abantu sebesiyakudlala ingane zabo. No, better nje vele ukuthi akusadluli vele eborder nje start. Uhlube kwazi ukuthi awusathengi impahla, awusathengi igrosa lapha e-SA, thumela imali iyeZimbabwe khona ngale. But nakho vele mina ngicabanga ukuthi sokufana ukuthi uthenge lapho ethenga ngale. Umuntu othenga ngale ngicabanga ukuthi uzobe waste imali encane ngoba kumanje so i-2 kg yethukela lana e-SA ilapho kobo kobo 47 rand. I-2 kg le ekhaya, ngikhuluma ngakithi emakhaya, ilapho kuma 50 rand. So nama uzothenga i-2 kg lapha maybe ngu-42 43 rand, ma unikeza uMalaitsha athi ufuna i-20 rand uhambisela i-2 kg yakho, uyabona ukuthi usucost imali than umuntu ozithengele khona ngale. Wenze igrosa uMalaitsha uzokukhosta 2.8. Awuboni ukuthi ma uthumele kuyimali bethenge ngale ekhaya kungcono? Le kithi eCholocho kuloZaphalala ucheaper. Mangathumela abazali bakho nje 2000 rand uthi abaye koZaphalala, zonke ezinalezo zinto ubuzozithenga la bayajika lazo. Lezo zinto ubuzozithenga lapho uphinde ufake ngakuMalaitsha bazozithola koZaphalala, or ngithi kwamanye amashop because songathi ngipromote uZaphalala but emashop emaningi. So guys, kubi la eMzansi, kubi. Abakhonayo asizihambeleni kithi siyezizamela something, impilo engcono, not ukuphila sibaleka. Yikuthi sometimes omunye umuntu mayebona kubotshwa abanye ezothiwa ubani ubotshiwe, uyabe ngathi into yakhona ayifiki kahle enhlizweni yakhe, ayimzwisi ubuhlungu. But ungafika kuwe ubotshwe maybe umntanakho or umfazi wakho or indoda yakho ibotshwe, yikho lapho uzobona ukuthi ya kuthi phela lapha kunzima. Yebo, mina ngisebenze ezikuteni bengihlala ngibona abantu beyenza ama-accident, uzithola umuntu ushonile, uphukile, ulimele. Into yakhona yebo bekuchaya ngasehlizweni because uma uthi umuntu ushonile vele obvious kuzochaya. Ayibona, kwaba lo mngani wami ule 2 weeks I think, umuntu ebesithi asiqedi 3 days singafonelananga, singawhatsappanga, singaxoxanga nayo sezikudeni, wenza i-accident washona. Ya lapho kuchayile ngempela mangihleli so ngiyi-1 ngabona ukuthi ya phela la kuyahanjwa la, ngempela kuyahanjwa la. So ma kusasekudeni uzokubona ngathi
into yakhona into easy, into encane. Mase kufika eduze kwakho yikho lapho uzobona khona ukuthi hayi really le nto le nansi iyenzeka phela, ayibona. So mina umbono wami mangavuka nje plan shisho Mr. Mangavuka nje plan athola nje even 70 ngezikebheli isibhorane nakusasa nje lokho okusayo ngavuka ngihambile. Manje imali ayifuni kuvuma ngendlela uyabe ufisa ngakhona, imali ayivumi. Kodwa ngesingami mina angisaphili kahle ngakuleli lizwe, sengifisa ukuthi kube ngiyabuyela ngakithi ngezizamela ngoba lapha eqinisweni sokukubi. Abanye abezokuthi hayi sizophela sibotshwe, siyajika. And lokhu guys kusatha ngokuncane, sazobheda 2026 sazobheda kulo profit lo wangapha ezimu okhuluma isishona lo owaprofita le corona ingakafiki yabe izofika, nguye futhi owaprofita nokuthi yena 2025 mamnyaka susiyaphela kuzoba nzima, but lokho kuzoba okuncane. 2026 kuzoba labanye abazobe sebemoshakalelwa yizinto zabo abazithenge ngemali ezidulayo. Abanye sebelahlekelwa zimoto, abanye belahlekelwa amayadi wabo ukuthi uthole njani iyadi liwe ni-foreign. Abanye belahlekelwa yilokhu nalokhu, into zabo abazithenge ngemali ezidulayo, imali ezibizayo. Guys asikubhekeni ngeso cause ngiyenza le record ngoba izibe 12 minutes so ngiyakuzwa enhliziyweni, kubuhlungu kubi. Ngesifiso sami kube ngiyazibuyelela ngakithi ngizizamela impilo katsha qale phansi, but akufuni kuvuma, imali ayifuni ukubuya ngendlela oyabe ufisa ngakhona. Kunzima hlobo zami, kunzima. Ungakakuboni kakakuboni. Yabona ngapha kubo Durban ngapha yabotshwana abantu babakhipha ema-truckini, babakhipha ezikuteni, ezimotweni, kuphi babotshwa. Mawubotshwa impilo yakho ibuyele emuva, ungathi uphuma uzoqala ku-0 njengomuntu ongakazi asebenze vele empilweni yakhe. And abakakuboni abangama-South African ukuthi kuzobamosha, because the more i-population iba ningi ngaselizweni lo mnotho uyaphakama. Let's say endaweni lapho ohlala ngakhona kule shop kunabantu abangu-19 endaweni yakini lapho ohlala khona, kwangezeleleka abantu baba ngo-37, ishop yakho leyo ibhizinesi liyaphezulu, abakunaki khona lokho. Kumanje ngizwa bethi amabhizinesi afika 1000 sevalile, 1000 plus already sevalile, indaba zokuthi ama-foreigner. Amanye amabhizinesi a-onwa ngama-foreigner, amanye amabhizinesi abaqhasha ama-foreigner, amanye ama-companies a-prefer ama-foreigner kungoba ngaze vike emcotshile akula mali ozoyiclaima, ayibona. That's why they prefer ama-foreign. So ma esiqhatsha ama-South African kuphela kuzoba nzima kuye. Sengimude guys, bengifuna nje ukuthi ngizame nje ukubonisa abantu okunye nokunye abantu ade bengakunanzeleli, because bakhona abanye abangakunanzeleliyo, bakhona abanye abangakuboniyo, bakhona futhi abanye abazongizwa kodwa bengangizwa, bakhona abanye abasazongithuka la kuma-comment, ayibona. But angila nkinga, but ozongizwa uzongizwa. Ngithandazela nje ukuthi ofuna ukungizwa ngizwe,
ngilapha eJozi bembotshiwe lami emalangeni la maybe 2 weeks back yabona nti ya sesiphila sibaleka anytime sungabotshwa sesiphila ngemithandazo kubi izihlobo kubi ezweni le kwaZulu kuthiwa kule operation ethi nenzani ezweni babasusa abantu kunedudula akusangenwa ezibhedlela bayavimba uyagula cabanga uma ungagula uphethwe isifo lesiyana sokuthi vele sifuna udokotela awula mali yokuya ku-private doctor uzoyenzani suzofa usazongena ezibhedlela beqoqa abantwana abangama-foreign sazoyenzwana ngicabanga i-government yalapha izokubona but izobe seyehluleka ukuthi ikulawule kuzoba late isazokubona i-government but kuzobe sekulate ukuthi ikulawule ngoba lapha phela kuyatwetwa la kwenziwani and bathi basazongena door by door ugcine sokubotshwa umastandi ukuthi wayugcina umuntu ongela amaphepha guys isihlobo badala anabancane sokunzima ezweni kubi ziyabuya ngilethemba abantu abazwileyo abafuna ukusho bazwile ngifunela imali ngizihambele ihlobo zami ungatholi imali ngiyazihambela straight ngizihambela ngisaphili kahle ngiyabonga thank you. Hello Mzansi, welcome to Mgosi waseMzansi. This is a Zimbabwean man sending a message to his brothers and sisters saying ukuthi ma-South Africans awasabafoni la South Africa, they need to go. Uthi khuluma liqiniso vele sihleli isikhathi lesithe lana and uthi isikhathi sokuthi abahambe babuyele emakhaya. Uthi yena uyafuna kubuyele ekhaya uma nje angatholela ngisho 70k qha ekhaya ngahamba ngisho kusa lokhu kungasa nje sikasekhaya ahamba eZimbabwe evulela business yakhe lena. Uthi baningi kabi abantu labahleli eZimbabwe and ema-country abo they are living a life le right abanayo inkinga and they've never been to South Africa bakayese bede batohlala ngisho South Africa. So uyasho ukuthi asihambeni before kwenteka into lebi and people are saying ukuthi hey waze wayikhuluma into le right waze wakhuluma into ayilena ingqondo vele abahambe. Some were saying ukuthi akahambe ngani yedwane yena akacale yena ahambe batomlandzela bobhuti wakhe because we know ukuthi inkosi yami abantu abaphendule kufana but message yakhe bhuti inkosi yami beyivakala inkosi yami ayikhuluma right inganalidlame asho ukuthi hey guys asambeni sambeni nje before sihamba sekubuhlungu. Please do comment what you're doing below down on the comment section. Don't forget to hit the notification bell. I'll see you in the next one. I'm signing out. Goodbye.